koya mantam no emo achema boabo baby ayetie ayakua Frakoma Studios akua Frakoma Batampani Studios ene yetia ya baba chone sre ene abasa ediama na National Society sabi ade bay ya boabo no firi Kwadwo Apple News Room Ghana de semamba sam no dia wobetie bi ne se ani pipi amanyo kwani mu mabi dia toja wa mo kire se enkofo bi apri dibre no wura bi wo nim na so manfa nipa kro na an to sa dibre na no a ene break the 8 na one ma preacher no ebeto afaso na NBB vonsem ya akotia se wo moto police station executive so aba no atija se yiro na se ubepiamu awa chemo dance wa MPP fo abato ya wo so mu toe wonum edi afe so ma regional chairman wadi nkruma fani na mu atrom akwaduro wadwane ni na mu mirika adam na shebejani di atudwa se omafo atu omonogu adwasafo so tise sebi somro no wo munya na ma ya ntete wo mu nemum ya krokro mu na se omanti asema Ghana obemu a awraho samu akwaso ne se ukura tu Ghana city so beto wani betonche na de ato cube na asa na se na nyoma buo kwa kwosoro na Ahenkan FM ya tie simu na prices na busua wote a yembeju se wiem ya bako Ukraine ene anadwi na ye ne uraba kwakodi nkomo no yo suani a ogentete wo emranim mu na ode atu anim se yi Russia for ahwenyamianum kagya na bozimatiko tan akum nkwadan ketenkete maako dunson a wom yasuafo e wo Ukraine ebusuan sam na fufura ka ho ne yasi adwo ya de baba somo agudie mu nsam so baba bewom anu ntime kai na wo wa hye nso ntime kai o ene anumre idi achi e wo YouTube AHENKAN933FM FM ko no makoko ne de pa entudru ono mo adoma bi da ho woso no femfam no nanji se kolom eji kolom a be ma notification yanjumadi awudro nyina da ebebo nkaye afa ya na wa like na wa comment na wa share every YouTube na yambra Facebook eno so ya AHENKAN933.3 FM no eye capital letters atraya kase kai na hye nso sa SMS so betimi atro de aba 0594 8410440 0594 8411044 Yamfa Asadama K Asenso Limited Bimpama Plaza Hotel 6th March Rampoa hey Ghana Immigration Band Chenjireche wamo de ba na emunchire mo no Kasiebo mutewa so me de beba enafe kwa sie du heba and prayer camp abibidro people ayade mpa gba tato yade bia eba chingreda na odwane pebito ebeboa ODI Electronics AOD ayabiebiem enyoma bena pa yusu ofie eye ODI Electronics akenkan for enne mu eni AHENKAN933FM Akan Kasiebo yobomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode waye boafu Kwajo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyame ne hine Information Center wachim Ofosu krom Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Yanida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewa Achim da Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center
ɛwɔ Achim anyinase. Kusam Information Center Achim Achiase. Keka no krobo ɛyɛ Adom Information Center. Peace Info Biz Watercrassy. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Jinanko Jama North. Chidom Information Center ɛwɔ Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center ɛyɛ Chirimenken. Nyankuma ase ɛyɛ Nanapia Information Center. Dai Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu ɛyɛ Duaba Information Center. Achiase Hini Information Center Achim Achiase Coastal Barbering Shop Achim Manso. Obrempon Sintim Poku Asase so Edin Trum Information Center Achim Kokobinadum. Ewa Achim more from Impasem I don't like West. Ewa Achim Asene Pisco Information Center. Ewa Achim Anyinam Kutuku Repent Information Center Sakrawadwin Information Center. Ewa Achim Otopa Royal Information Center. Ewa Achim Teshiman. No kra na shimama eye menjefo tiase my savior is alive. Achim labikrum afia shimama nsem no ni nchemu ana me frasie sei amaw. Osofo hwe enkoda emema ne womba mbonjumade ni na so gender minister ewo oman konkron Ghana mu aye onumnyafo a ono na yem na hyebjani mo manfo a ewo dome kwa benya abeto ampeso so maame Sara Adwasafo na maami watani nanti kakra emua na panyiro otua na no ewo mna hyebjefo onumnyafo se eche mensa bonsu edbetu jase de nti amaami Adwasafo etani nanti akwama no ne ane nti wahwe no ma oma no eye de nti ane se ne mabi ayale ena afi wo manya asem kakra ofie ena afi ne maami mperimfo bi ahwe nkwadare so na ba ko nso mfa no eni nti okwakohwe wo mu na ansana wo mu atumi asan abomachi eni nti na ama na che no na cha wo mahwe na ni maami mei ne ba he ya so ko Ghana mra hyebjefia we twima no na wi ato abono we twima no na wi ato abono ebisi anje ne tumi mfiri ne nsem so soafo hwe nkwada so ebi nso se yampam no firi Ghana mra hyebjefie na mo meye MPBM obia ne de okay sanse wom so matwe na mami mada ena oti abroche no ye TikTok ena ohuru manfo so gina ni so obi ntumi nkire na nsema wom prugu no so de echiabe a efiri so abetofom eje na no nam so masam mikan Adam mra hyebjani ono so yobia onumnyafo comfort kujo gansa mami de atuja se aden kami de mihu nka ma na kasa pio tisasabi achimba ekom de no na so abanse na Ghana mra hyebjefie memma kentinka memma wo mbusu afu memma wo mbo tetre tise blackboard na motwema no mo twabo ma adana Adwasafo matuma no asi nusuza osi de muye ensem fatam baako sei de enti ogasa ne se osi otwede amponyakobo basi adom obo oba no ode nneoma bi kikan ka oba ho oba nkasa eyesoronko enu nti ana oba wade bia osuma egetofo uhu se nso negumo se mojawu se panu uhu adekro enzusuma edede oba ho sanso na oba nyankopon bone kwan bi so a uhu na be ma hu ni pe ne wani age se tam etinse do ade aduane a ope tese enuma odro de kama no eyesoronko enu nti nyankopon ye ne se ema de ye ntecha wo mo ye ndidi oba tem ye mbu oba na emu oba de krokro no na afia ba ne se na Ghana mra hyebjefie memma kentinka atope matuma no agu Adwasafo so twabo no oze de mo ye ndi ono ontwemma memma ne entwemma memma ne kina mo krokro Adwasafo mo ntie tia no. Especially as a woman, I won't support that call, because if a woman put to birth and she's having issues and she needs to settle, and through that they will take her off from Parliament, then they should rather bring a gadget that will monitor women when they menstruate. Then they take them off, because after menstruation we will give birth, and if you give birth and you are not protected, then there is no need you stay in the chamber when you menstruate. So please, they should stop it, because I don't think they can do it to any of their men. A woman, for a woman, whether she's an old woman, a young woman, middle age, a girl, a mother, all women are the same. They need pampering a lot, and they want if you are able to get them and you don't pamper them, you don't, by all means, you crash with them. You crash. So what they are doing, they should rather relax, get her, sit her down, check what the actual problem is.
tiano no maame na tichen osinka sana osom ye no mokokra Joseph na ka wafra adwa na na obedi na opepon komora na ana opeden kana mentoma wo de opebia mde bema wo ade opebia kam de bema sana ka osom nya no na so mama we honorable Kennedy Japan ko tena TV su radio su twabo no sa na mama bi so asum o se sa de de tan monkokra Joseph mama ntetan no adeshima mo panyin o kan sa asem yi emrahye bejani Emma omanfo wo adan abeto ampeso aso onumnyamfo comfort kuju dancer Jentua enumre no nsia Akan Kasiebo no eso na yakase kobi asore na wanumudi the patriotic citizens of NEPP wamu chairman ede owura Nana Osebonsu wode kokwabansam na akoma NEPP amanyokoni se wasra wamu ada bato ahodro bekoso ya eno no babo kwan ato ama 2024 osunko kroko no obenante se gigim no atra banja ne so biem eno nti se wose MPP fo anya fast no mama men omani ana waka ha eno omo ya nyoma ensam fata break the 8 na oma kan no betia faso ya wo mu hu ba bi kura 8 no wo na owura eto ne kasa no chese national chairman dibra no osra NEPP amanyokwo mu mpanifo se owura baako ene wo mu aso omode ma no eno ne professor Christopher Ameyaw Akunfi osesa owura ne po ene betimi di MPP amanyokwo na koboshe asa asoso eno nti so mu nim na so owura no eto efre ho anase to pa ho a wo maso be ye se papa what one ka says no just break the 8 enye ya no fu ene ade kan na embom action ene enyoma hodro de betoto akwam set we nipa we dibre we esafata ma me fama no we de ne yanji mfiri se nyamfa mo obi foforo we no ewo mo number entisi ya de sa position we manual asembe nti yamfa we mo ma no osese o ma anya sa ntoto ya ni yie no amuka so asumasi agidin asumasi waya smart nti yamfa dibre bi ma no na se kotofo mu a omaso ba ya shepa wase kwofo bi ewo party ni mu a enkwofo no delegate fo no nheda ni mu omo enti sanfo no ena omo so etwetwe ska kra wase asenkaja yebe peja o mabasro enu nti wose empanifo no enya hwe ye pa eba no dibre hodra epiepie ewa NPP amanyokwo mu nipa ye de be ma no eni nipa osafata na omu nhwe mu ye papa na national chairmanship no de owura ba akopɛ yentie Nana Osebonsu ensam a odituja senya professor Ameyakumfi na be national chairman MPP ntimi mreki the 18 2024 da efise dina abani nyina no mehwɛ ye no weti bia anim obi te 17 okoyo akompre nan so ti ase professor Ameyakumfi nim de no ewa anim sina wo mo ba Steve Asamo aboaten no ne ade nyina no professor Ameyakumfi nim de no eno osa ka nipa bom oye obi oye social your chairman for obi wo ha se wo hu wo mkra frisa me ba MPP 1998 no me hu se nipa na sreda se nipa wo to abama na be no atimi akonanim na wa asem bi akwa ka kire no enti yamfa ma obi a wo asem abetimi akosusu mu akire no obi otimi ka nipa bom obi a wo sere kire nipa obi a wo ha obi a obetimi akone ho nye obi a beto abama na afi no ayebosoma besi so wo kɔ kra kɔ kan asem akire na ayem hyeso wo du ni gate kra na awura na ayem hyeso yes nipa no kɔ no ntimi nka asem nkire no we are patriotic citizens of MPP chairman no Nana Osebonsu ana atene nka no to aso biem na abusua wo kyerɛkyerɛ mu obi a wa mu na de ya mani position wa ho obu anso ne sin go so wo nyawa mi obemia no ti no enipa kasa de ye bibi ti position de ya mumfi wani obu ane sigo so nyan so fia ode be fiwo no na oto ne kasa so no wo kyerɛ sɛ onimanyafo Kennedy akompre kwa Japan wa adika endorse ora Stevenson Tum so no ne onko pre national chairman no wase wa endorse no ankyerɛ sɛ de ama no nti no osrampanifo sɛ no de sɛnia edibra no start sɛ piepie no obi a bɛbɔ de opa na asɛm din we bɛka sɛ emfa we bɛka sɛ emfa yoi nanso no mususu ye mu de omusram MPP fo so mo nhwɛ no mo make right choice no mo mpani pa o safata yo betumi de party no akɔ nanim na break the 8 wo ma kan join asum okrom ha no ebetumi abam
yasema ye kan say yate say Canada or hina Japan so I endorse Steven Tim as a national chairman na the person ye kan say kan ye MPP ni panyini yeso ye nyina agine tum waka na dwene and sometimes so kan so otime kasa otime di agro kakra nti ono na dwene no akere na no nche say o endorse na Tim abe national chairman ene o mpanyimfo bi te say Hakma Usu Agiman ene Makokwe former speaker omu nyina aso say mfama professor Amya Kumfi even na no crofin so man hina yi ase Dr. KK Sapon ka say party for ba ho nyina o ka kire mo say national chairman mo mfama professor Amya Kumfi na no nche say prof adi nkunim ni nyina ya obi adwen kire na de tito e pese kire ne say party betimi adi nkunim a na ehia nipa betimi akọ nanim no ohia susu ebi one na susu na nipa akọ no ho awusuro obi si makom prena na akọ ye na de nti na party na nto ama busa ho se makom prena makọ testing prena ni nyina malusu busa ho se adenti na prena no mentumi anya na wo sa babiem eno kire se wo mpew enti pe ba bi tena sa nipa ameka nyina anya se meta wo mo dokra ne ye ka Bushia dem nipa wutin nkan aya chairman the man patriotic citizens of any PP Owura Nana Osei Bonsu Adam ya toa enwume no nsia kan kase no so adehimama eni tia yanya weye foforo kra ayanya free Ukraine memu abrochirima ne se Ghana fo na wo musua de wono nche se Ukraine to kona no edin kunkum nkodam pani awra ho papa nyame adom Ghana man pani is excellency na nado dan kwagufuado afa so ya wono hwe amanone nsem so atwe Ghana fo asua fo makoma kudunsun abedu Ghana asumdwemu na wo mbedu Kotoka International Airport KIA bro ewo nkramantem na samiken yade ba ya pe na abebeto se Ghana ene omanya ye dikan a yatumi abo ye homoden ayi ye nkoda ibi afi Ukraine aba yememu na ye sa pepe alatafoyi ebafoyi wo mso ni abre papa a wo mso piapianema a wo ma frese pamocho enkala nkomo ba so ya sa pamo mo enitimunya ba bia mfo mo tetamaye na ya so ehwa no se pa yenko Ukraine ankasa ni yenko di Ukraine nkomo yensaka osuani a urgentite na waba be mranim ni student lawyer ewo Ukraine kwachi Blessed Lee Blessed Majo mi nwa be ma Anamika good evening oh they welcome bia na Ukraine mo chia good evening say double venture double venture Any venture double venture it is that the opportunity one no yeah mo Blessed dia dasi na anwume me ndin komo kakra abo no nsia apa minute dunkuno Ukraine me sure say abo be ye non wotwe abo apa minute dunku 819 anameboa mo na say mo sin 2 hours ya dasi entoko na kwoti sen Ghana for dodo sen na aba Ghana for dodo na ana onko na aka update be na ebe ontoko we mu mayente oh okay mema otiefo na ajo eba ahenkan FM so na entokano say chemu dia meka say Ghana for dodo na omo patu batako Romania ebisuko Poland na ebisuko Hungary na ebisuko Slovakia na se mi nsuna meka dia meka say ohamu nchichemu dunkru ni fadie ohamu nchichemu adi okunu fadie omu nyina afria mikro pon mi wom Ghana for the son for nyina akọ aka me nko a students nyina afria foreign students nyina akọ aka nipa be 9 pe na ye oasisi a na uti onu uzro oh yese ministro na me share maybe I'm wanna entokano maha like how you see me see na me share the course border checkpoints na snow to ho ka go gina ho be 3 days 4 days na snow to ene kra no yate se nipa me kra ti ma frame mawu enti me share ahon che we ya me akọ go through border na ha me ti ha me ho to me kama ne dia enti na me se me nko ba bia. How sure are you say and to kwa Russia for to share Ukraine for our South Mansu you sure say baby out no one more ho cause omu didi ti say aboa
Oh, me abema ntɔkwa no sɛ de ɛteɛ no sɛ de yɛ mobile money no already was no nyɛ saa na ɛteɛ wɔ ha se mɛka sɛ Ukraine ka cities ɛwɔ Ukraine a it's about 400 cities no Ukraine can yeah na ntɔkwa no ɛkɔ so wɔ I think only 5 main cities pɛ na ntɔkwa no wɔ ɛfiri last week start yɛ no ɔmo nya ɛntirɛ mu baabi a ɔmo attack na ɛhɔ a na ɔmo wɔ ne mpɔmpɔn so hɔ paa wɔ nkurotoa mmienu Kharkov ɛna Kyiv hɔ paa na kyerɛ sɛ hɔ no deɛ very serious paa ɛnɛ krampo no yɛasan tete topa yi bebree wɔ hɔ no nti na mekyerɛ mu a baabi a mewɔ no deɛ meme wɔ the western part of Ukraine ɛna ntɔkwa no ɛkɔ so wɔ eastern part ɛna ɔmo capital ɛfiri ɔmo capital hɔ no ɛba baabi a mewɔ no 6 hours or 7 hours ɛfiri baabi a mewɔ no ɛkɔ eastern part no ebi yɛ 15 hours ebi yɛ 14 hours ebi yɛ 12 hours and krampo yɛ by train a ɛkɔ ntɛm they say all the car na ɛkɔ kora deɛ you can spend like 18 hours close to 20 hours on the road nti emu twe paa emu twe ɛno nti na mewɔ dide sɛ ɛndu ha ne mpo sɛ ɛduru ha mpo a yɛde ɛnama baabi ato akwan mu a yɛwɔ baabi a yɛkɔsie wɔ underground yɛwɔ baabi a yɛkɔsie wɔ underground nti no asraafo no ɔmo ha no so no ɔmo so petrol ɔmo so hwɛ wiem ɔmo hwɛ asase so ne baabi a ɔmo hu sɛ biribi besi a ɔmo ka kyerɛ na yakɔsie nti free nanu nyinaa ba no nyinaa no ba no bra no so ɔmo te sɛ biribi ehu bi a ɛba ɔmo to yɛ nkra na kyerɛ sɛ yakɔpɛ baabi ahyɛ wɔ underground hɔ nom na ɛno nso ɛwɔ me fie na se pɛ baabi a mete no my apartment no misane kɔɔ fam a hɔ na underground wɔ ɛno nti na yɛsɛ mewɔ arɛhyɛ mu sɛ empo sɛ biribi posi koraa ɛntumi mame nti bibia so anom sei okasɛm no sei ɛfiti baabi a wowɔ ɛkɔ baabi a ntokwa no asi no sɛ wode plane koraa na ɛkɔ a ɛyɛ almost 8 hours 6 hours ɛne deɛ ɛka ho wode kaa koraa deɛ bɛyɛ 18 hours na adɛn nti na asukuufoɔ no a wɔn tiam ada ɔmo bɛn baabi a ntokwa no wɔ no ana ɔmo so wɔ baabi a wɔ no ebi wɔ baabi a mewɔ no ebi so bɛn ɔn sɛ obiara ne sɛdeɛ osi sɛdeɛ n'akokoduro si ɛwɔ so osi fa nti no Nazwani ade pa o zanga bia sabsabi deɛ ɔfa asɛm okay sabsabi ya bo anka ba ese jata asɛm ya bra wonti me ba ma yati bibia so anom sei entie bia military for no soldier for no ɔmo patrol western side of Ukraine no ɔmo se bibi besi na se bia bia ese mu nkosi underground no se nipa no wa akiri ɔmenya wɔn bom sɛ obi ankosie pɛ ɛyɛ action ne te sɛn wɔn tumi yɛ fast bɛhyɛ underground ɔno underground no ɛnyɛ baako pɛ obi a waba Ukraine bad bɛn nkɔfo wei no because yɛde ntɔkwa ne tete ɔmo ne nti no ɔmo si dan a ɔmo bɛki sure sɛ dan bi a wɔ ha bi ɛwɔ that underground no bi yɛtio ɛdan bi a wɔ ha bi was that kind of banker no ɛna Kurum Crampono, every checkpoint of the city route say, or much that I bank can see a cramp, a walk on fin, any about pay. Into make us say, and then any papa to be brave. Ubia underground, a bang now, just a boomer, answer Siren Bope. Ubia to maintain it and prepare a boko near the corner, any person bought piece of pea because a dozen intino. Ubia never become hoton. Abusia oni pe ni di nkomoy ayosuani a urgentity o Ukraine western side say emranim ni student lawyer ye fe no kwache blessedly kwache mame mbusa weni afa ntwato o hwe se de nyoma sikọ ene se de wiemu tie ne se de mframa agbo e o Ukraine a wo hwa sa entukoyi etu betwa ntem ana betam ache the duration and to kwani be ni de one make us say igina nyankopon so because ona o can be womb. Everything depends on God for the meantime. And I'll ban the paso tibia. Obani paso adwumudia make us say the empanyu for world leaders ebe fa asem no. Ene beti mama Russia mampanye ye Putin. Na kuma beba for mama ntokwana etwa. Na make us say Ukraine for no so nya dia almost like omoye mresa. Free
Jada ne ba no. Ukraine for no so kun Russia for no bebre. So kun access yes nti ameka say entokwa no say uni ha obedwen say bia Russia for no etwa for so de e say Russia for no dawson but Ukraine for no so no almost enye like almost thing that is almost atiada nti me ba blessed opeso ma me tia say said the almost say ya dan says a TV antennas TV tie yi post ne de eke ka no sa na Ukraine for so say nwema Russia na there be almost say more Russia because almost say nko Russia for no talk about bom shemu dia na say no metimaka say Ukraine air control land like about land in the Ukraine for no upper hand kakra but Russia for no as subject to the airspace into that message almost too free almost air flights are almost for no air petrol Ukraine and not a free harbor but assassin so dia Ukraine for no dey face up America say holiday Ukraine for the near den Takashi kunkun Russia for no soldier for now ben no yes uchrema Ukraine for no say ba say ye kun owiem a sa akode ne akade no wo mu ni bi on and so many be but on say Russia for no a control honom omo dey can attack lead the airspace and I'm so mo fan feel omo ti say dem no omo dey afi so asase so mo fan feel omo soro we there be say if you do mind say ene crampo no omo te Russia for no wiem shen ba ko to form wow in this yes in this na omo ye into omo dey omo take strategic plans are be weaken the Russia forces no enti blessed dia kwaso na no radio station ni TV station say wo Ukraine ayo mo update mo ema mo hwefie asomdwe mo tie bi na mo hwe bi yeah enta make say information work right yeah wa enkwa outside others enkwa bontin dia ye tian kwa nim dia koso because omo tu for say information ba be na one spread it because even Russia for they control the airspace and the the cyber system no inti there are a lot of news it's inward it's internal and quabontin yes radio de okay be quabontin bia Russia ni bi kurati se Putin otie tie na ye ma wonka ye do be sia no say Putin on tv dabi na se unim se Facebook utie omotwre Facebook utie na kasa be ka bia na omotwre ana hye ne so but ni bibia mention so but any be say make kan you on be tire bia blofo na on be ti wo mu no it's not direct translation omoti in the English version omoti no ampa waben ampa mo blessed dia do be sia no mu sei ya do be sia sei na die be sia kire bia no yesro ya tie na so na yemfandom ye tiefo ye tie wo odan ne potem ne aboaboai pacho you mat mo nyamishira mo amishinsham on kan ho abusia no yani kwachi blessed lee or your student lawyer wo Ukraine dia koso na not to my tie more the latest update ya chance sports for no ya more the latest update latest no ti na say sana Ukraine for so money adion according to us a school for ebi free Nigeria ebi free hwan different countries no nipa more than 95% womu na adwane bebre adwane ko Romania, Poland, Hungary and Slovakia so hwan womu na adwane ko no womu aka be 5% pe and I say Ukraine womu cities be 400 and 5 pe no ma attack ene ke Ghana hanaka ya wo cities ahi se na nado akobi say Akan Kasiebo ba ko ya won ganda ka papa we ya fa na nya hwe na da ya beje twe ye de Nyankopon na kura mu wa ha o e se kununu no start e bomb school ye de Nyame na kura ye mu wa ha asem o kan awreho hu papa sensenti se nipa undi obi aka ungo obi aba ungo wi ade na won ma na positive agbom obi ankolete na odimika go ri ayi underground we na efe we na efe henso ye tia ya sumdwi yen enuoma na guane yisu ni nyansam mfa nya de pa na nnua ye twaton etuo ni edi ni basabasa
he obi wanya nyama ni bi nso nya somdwe wi ase onya sumdwe o da bi onya somdwe onya bi kura ano no ti Ukraine e koy na busia ne blessed kodi nkomo no hey asemu ya de ti ha ne party untokwa be ya de animu na no se ni siba o kan awurade nyankopon sa me say odanfo ya de papa ha odanfo enko kra ya sa de mi hunu mo man ka me to kosua mo mo wo ma ya de pa o kan ya no ma kan de kram de be che o akwa no adwane ye na wa ya ni ye we kra ma spare no asamo na se petrol break 8 Deputy no kra na senya no kre oh na nya no kra ka de no kra de mi hunu mi ndindi break the we break 8 break me pato wa onim total filling station town bo modern finding out mame finding out mame say total o madu ahen cause information enyan say total 8.2 yes o modwam 8 David mi ndindi Only ni one total filling station around and check mama na confirm. I'm check no mo famda 0594 841044. Mo my update na se ni afi obo kwam ehuri se ponko a wate praka no. Abusua se na mpanifo bi kura de ato Bank of Ghana nim se sidi ne nso ya che na to form na nani asese pe yade yansa wo sidi nani ase yade ne yansa wo sidi ni chuo ni zigzagam asampa ni say dollar wo de compare sidi na pounds no kra de bobo ono kra de wa BTC di no kra full time enti no say Ghana ya da form kojo na yempanifo ya maame no ya papa no mo su di dwa ede nyoma hodro free Ghana haba no free amafofro so ba Ghana ekra nyoma nuane no wo mo so dollars ni pounds yi no mo di djuma nti say di no atia ba form se hwidia ene o mo so ade to mu ba ye den pa sika bebre o mesa cedis ni bebre da kota ade ketek pian anu nti omo de ba Ghana han mani atwam ne bodo omo de bi to so papa eno na mo so mena ahenkan news ahenkan kasiebo ya shada tia simontin so abisa se ya sha asiem free ha eburo anwa entos ejene emeko nebo etesen amasafo atisi mo kwabusabusa ye no amanebo a wode ba ye eni ena AHENKAN news yetisi monten so kohwe se na edwedi hu 70 February tutu petru mu ebesi enebo na ye kwaye no aduane bi tise bayire enkanenu no mo kenkan no oha no mo ton 600 cedis anase 6 million tisi enebo no akogina 700 cedis enkanenu nanka meko ye ton 10 cedis bucket baako nsisi no omotum edeko 2.5 enkanena banchin so na ye ton no 100 Ghana cedis bag baako 1 million no nsisi no ye ton no 180 Ghana cedis 1.8 enkaneno na brode ye ton 10 Ghana cedis edro baako sisi enebo no ejina 15 Ghana cedis emo bottle baako na ye ton ebi 2.5 eye bibimo no 250 Ghana cedis sisi eno nebo no akwa eye 340 Ghana cedis eye 3.5 enkane na ebro ye ton 500 Ghana cedis esu ye ko jomende no nebo no die jina enejina na chese ebro nso die enkane na esam ye ton 280 Ghana cedis this year Isambo ejina 310 Ghana cedis enkane no angwa dorum baako ejina 280 Ghana cedis this year no ejina 300 Ghana cedis 3 million enkane madrin na ne bo no bucket kese no ejina 1.6 this year no ejina 175 Ghana cedis enkane na esichire ebo ejina 290 Ghana cedis this year esichire bo ejina 3 million 300 Ghana cedis enkane na gari bucket baako na fashion rubber
Roba net na 15 Ghana cedis. And I so Olonka no 8 cedis. And so Sisia no Olonka no age na 12 Ghana cedis. And our bucket no age na 25 Ghana cedis. Ne krakra mu no kosia. Enka na kosia ne buo no age na 15 Ghana cedis. Eye crate bako ebenzo 20 ni 18 cedis. And so Sisia no kosia crate bako age na 25 Ghana cedis, 26 Ghana cedis, 27 Ghana cedis, and I think 28 Ghana cedis. And then you could jump say and a jomu and your mouth a boy aqua. We are Amasafu anono and now a drum acquire no abusia and your mouth boy ya ding gale crab wire ding. Hey, beans, Zama would go beno. Beans are some. Maybe beans in the first no now per se being tama. I have 4 Ghana cedis, my dream. Over say no to no beans for 2 cedis. And the over say being tama 6 Ghana cedis. Over say no to no bean 4 Ghana cedis. Me a sure pass is your grandma's antum. Cause time me as also we ache. Was the last time I'm start to can. Oh beans. Omatum ti sani ewiase ko Ghana ha sedo. Ayire Ayire papa. Na ade ayire ama finance minister kraka sa ayire de. Ayire ma na do kraka. One kind enu ane ne o say yanji 11 antuma e ka be mene ye say tam. Emre 11. Ti na na kra do say Ghana ayedin. 11 nso kra de bebom de ya ne ya wu. Jese se no akusi ukra sika wa ho. Wonti jese wo. Jese ukoya do e ba ko paminim obedwin se bi obi kra na atwu musika. Ese na bi kra na o ubeka se wonne bosom ste wo dem bosom sika no ya na pa uyi ya na pa kan se wasesa no esesa na ya empty ekura okwa ekura muko sika ya ekura musugo sidi ya mfanto he sidi na ekura mukwa oh efia ya emobo papa me dey sia na mi sumo mo nya dwuma nye madam fu ba ko ni mi di nkomo o se application provision store cosmetic ene de ke kan bojo de abi wa twa application on kono na afo bi ufro oh tazimpo ni bi nya so oni adwuma yo ana so oni adwuma ntumi nyo na nya bre pa adwuma ye onya bi je so bi dia bra be ye samasa normal 100 cities kran so no anu so onya bi abade enso e ma da bi oh erade ti say no it was just imagine ne se we ne sanke bia manu sisum na so na nka de atu Ukraine atonya ne se wa ko underground dia no be na de ko ne underground no bu ye wobi ye ne ga ai wa ka sumu underground ye wobi oh ye betu se o mtu ntesa toilet she o ma ya kan o ma na ho sa ai ni ba kukura we kukurudu hello kukurudice hey oh I feel serious too and the government said they atu you can go to Ghana ka fe na ye bitu amna ye de nyame na kura hey you love is you can come here be oh erade doyen na ko doyen so wa say anka hwe odini nkuko bi o fata friend ti se kubetof no kokko ya che nyame doyen papa efianti wa just imagine tinkade asin ka ye betu am na plastem abiate wote se ye besi o mo dai o wate ho asem biem ekwan po no ma ye o matwa ba daga ne ntu hwibiem National Cathedral budin ajana 111 budin apiate budin na cafe ne ye be underground nti nyankopon hu se ye ana ngadi se twa o ka jom so mo twanza etu ya ne azatu azo nyankopon o hwaya oti ya jeni nyanti no o ma sa ne ma we tutu ye nyame otuma nyankopon serious nyankopon hu ohu o serious papa enu ti na abofo ni bi won mo ba duty a ade chintem o de ahye no so ze tu ade chintem sada na abofo ba na abofo pa de ntirim odne beba no ade nchinda bonza bosum na teten
most they are more mumtimo dinomba January above on duty. Boso beden so da. Oh, Efia. O bracket you have to go to so. Say Ukraine for I underground at all. They know emergency be a bit messy. Abribia. Omo security. Omo akodie. Akodie ye ni bia fe na go bisa kantanga so nya bomb. Kantanga ko be on fi yen. Kire say yen hu ne so fa so. Don't fear ya ho kire ne ye ba. On fi yen. We research about you say. On few. Just. I serious. Yeah, na my dad person ye. En fear also ne ye bo. Ye. It's a Ukraine asem kase. It's a one kwatwi. Esam say Ukraine for na ye esam pa. Esam wo be kwatwi. Oh, and a Russia for so my oil na for. Oh, Ghana ye 2 an asan de ko abrochi ni akoto ni ade dollar fian na e da ba. Oh. E do 2. Mom 2. Ko don so my buy. Ba me dwuna me ntiase o. Tinka dia to you can ato yanka afi na be 2 am. Hey, da benda. 30.8 million. Kede 11 ko be dia boso me ensam. O si wo nyina wa anka bi be fo nyina. Omuzo mu ni dua. Na o ni bi. Aha. O monkey. O e bi be fo nyina. E bi be fo nyina no nyina e de na be fo. Amne wa betimi afo nyina. Musi adane ndre. Ni ya climb. E form spoon. Ya ba no adua no ho na. We ya ni hweke. O serious. I mean the kura yo. Abusia trackers ya no so. 0594841044 Trawadwin 0594841044 text message and a WhatsApp yes mo jawad by Akan amount. Amount for wa poliningo achima poliningo brim south district to Poeman to machim so do abeton so and I'm making na poliningo for atem kai tizasabi obi akwahye backseat na kasre kano wa mu tiam say wa mu kwan enya ntom sra ban wa mu sra ban pa say omra me hwe na nsam de omo nsam ne omo ne beba no tie ODI Electronics open home appliances papa TV fridges gas cooker blender kettle washing machine home theater mobile phone body mame ODI Electronics men ka bebri ade pade yankasa wo ho amene prankasa enu ti na ekwa abati kecheche bra Ahenkan FM na oni endi won sawo so ana afre 0550 900 0550 900 and afi 0546 557175 kwa siedu heba and prayer camp enie eya bibiduro pipo pika ana masa jump ya guso te bibiduro ana ejata to nyamija ti just imagine ya de net said den ye betu ase me pacho odinu mienu na abedwa so gidie heba mixture gidie no waposo 32 obebu on ma ne hododon kakra no aye memre obi dwin so onyem eyale pegidie heba mixture no obesode brane aye adwuma we miu booster ne kwofom pegidie no ebeboa wo nkunimdie so wabwa dabridwo mo amodo bradar mu nyanam kodo ukwada fo ya de papa aya busa ye bo adwuma rough ena menstrual pains nso aya tobinum ebetu ase yade wan ketenketen wo yefu kaw eye nkunimdie heba mixture enoi drugstore bia bebo awram no benya biato o si gidie heba mixture eni nkunimdie heba mixture open dudu atu a ko achimasubua main love station one ma na wabisa say o hwe kojo drugstore me pato 0545 595070 and if you wo sunsumu how bi afre womo ebebo watu ase 0545 595070 and 0247037564 K Asanso Limited eton swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves, and into Koneko Pepito, Kanashi Flamingo Road, Ubehu K Asanso, Iran Clinic Equaniswa, Sekwada Braka, Iran Clinic Equaniswa, Ubehu K Asanso Fre, 0244 568014 0244 568014 and 0243 127668 0243 127668. K Asanso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. Bimpama Plaza Hotel, baby, I will pay
ada ya wasumbejo eyehwa queen size bed orthopedic air condition wadan biamu dan ba kwa kitchen shemu benya self container kitchen wo mu benya fridge sim tv sim bibia wo mu set bambon sem jana so pa ba bia ba park o card oh forget it B Plaza Hotel one my chira kwan eni ya wugina chemu dan busa say Church of Pentecost in Kwantanum branch na we he Wamo chira now 2 ani abon se B Plaza na bo hwe frɛ 0249 855396 0249 855396 ana 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. Nyame adom on the 6th March 2022 Ghana Immigration Band for ba Wamo be woso achemu dane ne mpatamu na mesra pe 10 Ghana for your pocket 10 Ghana for your pocket fatu botom eye gate fee eye 10 Ghana fa nkwankwo hyewose fakotie enwom papa enti live band ne bekoso ewo A2 pub ana always sport ho ana enumre no nsia ne be hye ase agire wankasa no wabre agire wabre odi afra number ne pe enchechemu asemi die 0241 455-669 0241-455-669 on the 6th of March 2022 Ghana Immigration Band to say Ampaya Ebeja Mo Ebrasun Obrempon Opokuware or the update the latest update in sports latest Ebre Obokuyango if you are omo time first 5 aba Sa fem Rumbia na nursing edikan nursing edikan what time papa ena mo wano say nursing so le ya no pa na ohwi nanim a ase unum patachuru awaye won ase no zomi sana nursing anim tie ya di already huni pa mo bo nursing de nanim a tam papa ena ho na just me no mebo ba kire ade padumas no what time pa na ho na just me na Rumbia oh Adam das me ho afa adwempa no ni awu na me ho afa adwempa mu na ode me de beba mate ode kobra na obi a ontom onhye mpa papa ofia ayekofia agiri onhye mpa baba de bia na peche time ne de beko ne mpa bo ne de bia na pa bo na peche ofia agiri onhye mpa baba je nko wo ye nko bla abusiafo ye na kusini afiase so mo yesima ne kaka ne fa gudie mu sem no ye femla hashtag na je say face the country ye nchebe kwa homa no so nyanto boase na ye nye face man capsules ne mla face man capsules so ya se na nwumre em ye de nsem na ba na oyare na ye se ontimi mmadwuma osole a wachimre bo ne mu ye oya afi osisi enso ontimi nkoto nsore ontimi mmadwuma de koto face man capsules ne bi afi face alarm chese face mala mister no ebetimi aboa wanya malaria typhoid fever ebetimi atuasia ma insu ototo oba kemo dan tontom no uwura kotomo ase fo mu na misuma wom aboabo de tontom ne de enya sam ketwa enti umpese malaria betimi achewa ko de a koto face mala mister ne bi ebetimi atuasia de ma afi face arabella ointment no obi di se kofi agye ni mpabo mu bon enti kofi koto face arabella ointment ne bi na fa fifa onantem no wona bon kankanka kura na kofi abekọ enti no so benya bi afi mu a wuntimi shatare a etwe na wam na ma no adepa dumas de bia wa shatare esini na ase aden yen sonson we atiegu no se tam adepa koto face arabella ointment ne bi ebetimi to ase de ma yen ko both chemical uru akemo down main station ho a eho na ebuto kwana kwaje duduo bia afi wani kiremu o green pharmacy afi Kano pharmacy okwa betimi nya bia to ye ne doctor no eni nkobai 0205 885000 0205885000 Fishman capsules hashtag face the body afi remen babble salom seko na yentwati na ho so ntimi nye kama afi ko na yentwati nyame adoma on the 5th afi akwa kofinti ene ya togu ba Golden City wan ko ne yentwati a okwa anya de bemu waguram eti ko na remen yentwati akimodan ye wo Roman Junction of Asintim House uwuram Bompa Junction ya je ho aboso 0552716777 sabre ya kwa homa no so ne ene wakatachi afifa ni komo umse ne na MTN fake draw no etimi ba so akimodan base car kotoku ya draw omo ni tima ya fan Cape Coast Mysterious Ebusua Draws was IDK was ID Pande na eba so ewo akimodan Sports Stadium yen kwa ne ani piaro yen hwe preparation na kotoku Royals draw we omho ayom say hello wakat Samini apoku mi bia wo gode
Oh, adoma. Say team no so mo prepare mo nyame adoma weekend money vision. Me no ka say training na sha share the ya. Enye asem to akra. Okay. Yehwe ene MTN FA Cup round of 16 draw no timi ba so GFA secretariat. Kotoku moti say ya draw mo money abusua drafts no. Mo fa ni say. Boko be da say ndi kan ma minchi ahenkan FM chief for yumre. Na yendo bibia se said that the nyam ti kasa to dey nyam no mkwenye aye draw na by in terms of MTN FA Cup no aye ni jesem kese e dey ama Kotoku Royal na pay Kotoku supporters na boko nim say this season Kotoku abo MTN FA Cup no do ni nyina e wa away yedi kan a ye na Great Warriors boy no na nka Kotoku e bo no dance sports stadium na so much no and I'm saying na dance sports stadium enye ready nti e kokko ball no Rivers Park kapo enti no ama your supporters no anya di entumi anhwe ohwe other matches akika ka ho nyina na against Interlight and after against Akachi All Stars ni nyina no ya de Kotoku boss matches ni nyina so e wa we enti ye draw ni nyina na Kotoku supporters isi obi a bomb pa say we dey yenya home did they say Kotoku supporters better than me to say at the end of the day they be go home for the first time our MTN FA Cup no more na poku draw no dey eye my pa san say Kotoku maximum respect e the ma eye busuan draft san 777 bra busuan draft abono Kotoku Royal ye mo bufa but you respect the mom pa but what the respect your mom no there on the field of play no we don't respect eye busuan draft kra did you say we there SSC yetumi ye be bia na yetumi share busuan draft e okrom ha na yetumi e call me day champion for the town no 25 26 27 did you say e bi wo mu fa okay no na yetumi aboaboa ho enough I betumi ja kan eye busuan draft it is good asare ne there make I say eye pa e de ma Kotoku aside that no e busuan draft so e club e beti o match boot for boot e wo that possible okay ya mo combine Ghana Premier League we say Ghana Division 1 League MTN FA Cup no abomu no the same match we hear match ya tough matches bibiri and we manim MTN FA Cup nyame adama 25th match and ayebo mo combine abomu no enya sunsuanso bia we team no so Bogu bi mi say abenya sunsuanso bia afi Kotoku a pool of players e wo ho a say ntituni wa say am penika no pejia so wo ho enti enya dia ehu kra and gidi say ye wo mranti a at any given day bia no say nempo na FA Cup no e ba so a Kotoku have the men a which me e dey gina MTN FA Cup no mo together with the league na ye bo no enti yensuro afi de ye ni swade hunu say anya hwe kra no as say Kotoku timi kopiem e wo MTN FA Cup ni semi final ana say etimi awura mo final kra anka be the yipa enti ye fa match after match but na medical kano enya de benya sunsuanso bia ye bo FA Cup no at the same time me for eye league no so league no so pempen so ye da no ya de e konkan e be make sure say e be benkeni ba bi e da na etumi akwa ni ma popem say ye de league no baba na wie na the ultimate ni enya foku trust me enya nwanwa se Kotoku quarter final you bet me akoko piem okay agat ya fezia na nyame no wacha watu aso okay okay na ye besole so ni akona fei fia ni kusi ato aso na Ukraine Russia say se fa kitu abimla na etiefo ene ya Alexander Safina oya Europa boss oni opani e fa no Gianni Infantino o ya FIFA president akwetena se wo mo se Russia for se hu na mudie no enze se de international matches ni ano ya ban ni Russia for e de film afei ukọ Europe nso a na ye se Europa for enso etima ban ni Russia for so so omutimi ni nyom nya adwuma biem afei Sparta Moscow Europa League no wo so ye yo mafrim ye se Sparta Moscow mu firi Russia mutimi nto so mu adwuma ni biem na me no kasere ukọ Ukraine Dynamo Kiev afei Shakhtar Donetsk Dnipro for no plus ni nia no calling for support senkebeya ankama man for no so mbra na mumabua Ukraine for eni komo free oba na me no kase de ye se nume ya Vladimir Putin ba be press conference na de metete se wan hwa na ye se FIFA president eni opani e fe no
HS Gianni Infantino one hwa once Russia for no ebete ntesupoko e de achom se kwan mo faso so mu yi Russia for e de free FIFA emremu no one hwa ene yen twa opani efa Vladimir Putin ne press conference no be ye no ensunsu so bia betofom bia no nyame ade mo kira brempo metansia me de bebram sabre de afia ne kusi monto aso na sa akwa na efa Vladimir Putin ne de minim so akodi galen beans dia do ni be wiase ne de sa pepepe na ekoso mo oboku ya da se opoku na mo chene kan de sports update ebe famu tew emaye yamfa manfo adwen che ba kumienu aba we say how are you doing brakosi brakusi enafia osimiji se mu na mo ya monkoso ntuja sa mo ya bozi gonso ya bozi gosi good evening me dinde full page me wo akim edujan osi news ni ne the rough anwure wa feel news ni star bia bi osi nyankopon hire na onhira wonso graduate say AHENKAN FM news crew no chale mu ye tight enja kese nkoma Edwin abusuafo ni na Sylvia Olivia Christian mu womu na so beti ye bo asamo difikokobin ye das papa ene wadwe nkyere na WhatsApp crash ba konso di message we for on mobile osi ni din edi DJ Motion osi kusi uni afia like your news rough especially asma kan say ochewo double venture good evening ewo Ukraine kasem no sa kre kojo kumi odi womu tie fa David Ba Information Center no mu tie kase ne fa to so womu na abodchenku tie kase no kojo kumi for we love you all monko so enti anyame nhiramo avianko Facebook mra yanko Facebook Richard Afezi ono de ne dia bo say live and clear here in Achema Banase at Defi Clothing at Achema Banase listening and watching you live. No ne bro for atrabado. Ti omuntie yen ewo Abistan Fi Clothing ho yada se ho Ajumazi Al Hassan. Ono dia wade abeni o say me hwam live ewo APD na o say mo bu adwuma pa Yankopon hira mo say nchia kese nkoma Mr and Mrs o say ne papa ene ne maame Mr and Mrs Adumaji ono no de eno no na maame nkwa ha say ankoma foster de abawa say de akoso o Ukraine ene Russia no ho ehu enti osre se obiada omompaye na enkabom en obi ehia se yetimi bompaye na enkabom eba aman awodro so a entokwa se die enya de ani ebehu bi Dr. Babaza Monso de aba na ba odi aba nyina ono so kasafa Russia ene Ukraine ni ekwaso ono se Nyankopon yesrao Maya sumdue say no to war. #fofra ebobo barano. Dr. Babaza Mo. Enchiankwamo Honorable Charles Ado. Bono East Regional Youth Organizer. Hopefully. Hopeful. Comments appeal to say another down call. The youth aga something can until cry until. Osin another down call kufado dana say youth aga some no abekabi. Ukraine talk until cry. On the you tag asem enoka na dan kwa kufado so ba mo bia ye de kase na si atim dem si na be kan sa jo on TV Ghana asem no kram so de ye ntu sabi asem no kra ye ntu sabi na World Bank so ye de World Bank is socialize any echo anyway your producer Amma Safua aka Atwe Kwame Asante aka Sir Charles One Ohineba Michael Chief Son ena de ko Facebook live ena YouTube akenkafo binada nwumre ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofoa kasiebo nasi yesi achiamope yamamu